draugi, šodien ir stopēšanas diena, esam ceļā uz Nashville, kur arī mēs satiksim Kristīnu. Varbūt šī video beigās jau mēs to ieliksim. Šodien mēs mēģinām mērot diezgan lielu distanci. Keep you updated. Alabama's where I'm from. That's where I'm gonna be when I'm dating gone. I love it. Roll Tide. To go Alabama. Tu vienu brīdi var stāvēt ceļu malā ar cerību, ka tev kāds paķers. Otrā brīdi stāv šeit ir vienkārši puskilos steiku uz savas plats. Paldies, Nīlam! The guy. Nīls dzīvo Nashville, netālu no Nashvilles. Viņš atļauj mums palikties. Mēs atbraucām uz lokālo bāru. Nīls tāds Guys, what's up? This is America. Mazais? Jā. Ja citur tev ir jāsēja kaut kāds alkohols vai kaut kas no sīkiem, tad tev ir Amerikā jāsēja pieroči. Domās, ir kaut kāda gangsters šeit. Moši pistoli neliec, zibē. Viņš tāds brauksim pie Nīlas ciemos, tas čos, ka ierocis. I've never seen that before. Oh, shit. Pieskaries. What the fuck? Pussies? Tas varētu būt Inglis? Ja kaut kas tur uz muguras ir, melnēs ar sarkano strīpu, zinu, ka tība, tās... Bļaļ, tas lohs. Ej, pieskaries. Sūkuts. Nu, cik 5 centimetri? Bļaļ, trīnītis stabili ir. Trīnītis stabili, 4. Tu, 4 varētu būt. Drosmīgākais džekiņš, ne? Uzliec virsū un pēc tam vienkārši aizmedīsim pāri. Pierādi, ka tu esi pieaudzis vīrietis beidzot. Niño Blanco. Niño. Wow! Tas arī jūt, ka es sūdi, ka tie arī iet pakaļ jūt. Pagad, tu noraustēt kājas ņem tā. Nē, nu tas ir pusī, Rūģi. Tas viss aizgāja. Kur aizgāja? Nu, nē. Tur iekšā. LVBet ātro izmaksu kazino. So mēs pametam Nīlu tagad. Kristīna pirmo reizi sāks sajust stopēšanu. Actually, where do we go, guys? Kur viņš dzīvo? I don't know where he lives. Where he lives? Huntsville. Can we film a little bit? We are like making a vlog. Sure. Mums tikko apturēja. Viņi teica, ka viņi mums iespējams pavadīs. No weapons on you? No guns? No, we don't do those things. Guys, you know Porzingis? Yes. You actually do him? He's Latvian? Yeah, he's Latvian. Very cool. Ar policiju mēs runājam diezgan bieži, bet šī būs iespējams pirmā reize, ka mēs actually sēdēsim viņu mašīnā. Bring your stuff, we'll throw it in the back. Yeah! Mēs braucam ar fucking policiju, bļaļ. It is what it is, mate. Bļaļ, mēs esam mentu mašīnā. Policija ir nereāli krūti šeit, tas ir insane. They're saying the police is the best in America. Yeah, we're actually saying like to the people that are watching us, like police here is different, like. I've never been in a police car before in my life. Well, let's hope this is the only time. Yeah. Jā, bļaļ, es ceru arī, nu, es jau zinu, ka būs vēl dirsā priekš kaut kur. Es jūtos tā kā fucking artists labākais. Es braucu ikdienā ar policistu, man ir privāti braucieni visapkārt Amerikai. Viņš nekad nepasūta, viņi paši parādās. Nice to meet you all. It's our friend, yeah. Yes. Thank you, sir. Okay, let's go. Guys, stop filming me. Kāda bija sajūta, Kristīna? Oh my god. Trīc viss iekšā. Nē, māsa nepārdzīvo, bļaļ. Es savu māsu atvedu uz policijas mašīnu Amerikā. Sweet home Alabama. Yeah. Look at the table, Rudy. What do you think? Good, huh? Well, I was traveling in Slovakia and I went into a crystal shop and I tried to talk to the lady and told her I would like some glasses for orange juice. She didn't know what I was saying because she didn't know English. But I needed some glasses that my guess would not break. Yeah. I kind of showed her I needed something strong, so she came out with these 2 glasses, stood in front of me and just went, Okay guys, today we're going on a hike. It's my first hike I've done in a while, so. Man balti airports kājās. Es īstenībā mazliet gribu ieraudzīt kaut ko pagurčūsku. Bļaļ, tas būtu nereāli. Draugi, ticiet sapņiem, dzīve ir fucking skaista. Un uzticieties svešiniekiem, kuriem nav nāzes. Ja Toms ir viens no tiem, un viņš ir diezgan patīkams cilvēks beigās. Ar sāk skriet pēkšņi, bļāviens jopcik. Oh shit! Telefons, vēl izsakais, aizveda hitchhikot un vienkārši aizskrēja. Tom, what was that? that was normal trail run. That's how he runs 50 kilometers, the tempo. Mēs esam mājās. So here's a rock. That's crazy. That's fucking weird. Sweaty. We've been living on the road, damn right we're far from home. Tell me, how can I be wrong when... Do you know the code? That is crazy.
What? We may need to have some different measures of safety.